Jatend migao mar jotije sirikal mapacho ka mano Geoffrey Ruku kod jaod bura ma Wajir owuok mager mar kwedo ng'anyo mane obagi gi rowere pacho ka odiechieng' manyoro ka giwacho ni mano en ketho piny. Ka giloso tarbaj e kinde mane sidho odiechieng' somo e gwenge makono, Ruku olero ni ng'anyo ma kamano mono ji dhi e tich kendo miyo ji ok tim tijegi kaka pile. Ka koro jotelo mag gwengego dwaro mondo mi sirikal kod kweth makelo sirikal tesre owinjre maneno ni piny obedo gi kwe kendo kelo ji kanyachiel. Iko Bachelor of Commerce. Oe ujinga kwa watu kabisa. Hiyo ndo kazi ya walimu. Kuna watu ambao wanapenda kupora mali ya watu wengine, kuvunja mali ya watu wengine, mpaka hata wengine munaona wanapiga askari zetu polisi. Na hiyo ni kukosa heshima, ni kukosa sheria ya nchi. Kwa wale ambao wanachochea kwa msingi wa ukabila, kwa msingi ya sehemu kugawa hii nchi, wakiongozwa na wale watu wa fitina ambao mnawajua, tunawaonya na tunawakanya hawa. Wale wanataka kuharibu nchi yetu wachukuliwe hatua sawa sawa, wapelekwe mahali watu kama hao wanapaswa kuwa. Because you can't continue instigating violence to the people of Kenya alafu usemekane ati wewe ni shujaa. Hao majenzis watoto wetu tunawaheshimu, tunawatambua. Lakini ile mahali imefika kuna maneno mengine. Kuna wazee, tunaona wazee miaka 70, miaka 80 wanajiita Gen Z. We need to redefine what Gen Z means. Na tunasema hii Kenya ni kubwa kuliko kila mtu yoyote anafikiria Kenya ni yake.